prangsi narum channel kan kado bajar no pini nilutum KSA lapen JYCP lapen anti corruption la som thom pen nilutum la da bojana long ada bendal JYCP office long nilutum pini perang kia mai panangkok ada bendal nonton panangkok alam thebang ke lain lo kiram tang atumi hironi long KSA lapen SCC Youth Front alang nilutum la PGR lapen VGR la bangso along li mana la government along li haladak la bihari tu hadak long li katokor laso katokor puthak laso pot bangke eviction nang ji pola bangso ka protest la bangso puthak ka pot along la bangso long pen abad haladak keroni along la bujar la bangso la bihari to bang alang tu ban kateng kheng padang te katek la pen agarian da haladak theng rai da la thero laso pot bangke nilutum karbilo chali pe asong la pen JYCP la pen anti corruption jutum mustami tumning duktik lo dakla karbia phan len puson kilang plot la pen la puson kilang rem la pen la puson are ki pa pho bangke nilutum tami ning duktik khayang lo la se alam tum han pin rem lo je la bihari madang la bangsu are ki pa phovek madang de karpri tu ban bangke respect nangi pusine tum sami hang bon lo padang ti alam tu phan abang la karbeng long tu mas konsil doktor toleram rong hang la pen dak NPML tu sampai dak jirap jitu dun pen alang tu ban bangki nahok la tu sampai respon vek nang ti pusin tu ha bollo ati alang tum la puson le karbia phan la pulang plot puludang ti mo in future barang di kibang jalangan ni bangki kaphere me la puson lo karbia tum nahok sampai kido la pen kidam la pen asap tu mit hang dim da kai mit hang along le mit hang bari kacerai kom jata la pukana kisung puludang te ina prang ke kibang jalan puludang te kaphere me la pen ada dak okjum pran ason si kai kita mi dolo la sinir tum kihang pon mangke la lo alang tu ban bangke respect nang di pusin tum ban dabi bono lo mangene tum matune tami karbelo chali song la pen pinya dak song thom pen dum la bangso pherang ke athing lo tami ninje polo la bangso along le lo bangke pota kali lada ke eviction back nang ji pusin tum pini la bangso pherang ke mai lo pen tami juding ri polo la pen karbeng long arat tum tami la bangke thurnang i la pen la bangso lo bangke jesong do nai pusin tum pini la bangso amai lo pen tami juding ri polo la bangso putha kur bangke cingwai dap prang si kimilo un bola da de pinilo pen cingwai de semelo ati arji kiting bodang de la bangso la mangke lamdaji la si la solong bonte kado kabe halak tum tande la poson kopine abiti long tulok po kopine la son pine alam du ko ge la si la ekdom gorom adang ke sodak dak aku si ajak tami solution bang enang ji posin tum pini la bangso along pen tami junin di bola pada সংগঠন আর দুর্নীতি বিৰোধী যুৱক অসমৰ আমাৰ প্ৰথম দাবী হৈছে খেৰনিত যিখিনি জেগাত ঘটনা আছে উচ্ছেদ অভিযান হ'ব লাগে প্ৰথম আমাৰ দাবী আৰু যিকেইটাই আপোনাৰ তেওঁলোকে আপোনাৰ দুষ্টকাৰী আপোনাৰ মাৰপিট কৰিছে তেওঁলোকক দোষিত শাস্তি দিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আমাৰ দাবী আৰু কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য হিত পৰিষদক আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব খুজিছো যে চৰকাৰী মাটিত তেওঁলোকে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ তেওঁলোকে বসবাস কৰিবলৈ ঠাই পালে আৰু তেওঁলোকক কেনেকুৱা বসবাস কৰিলে আৰু তেওঁলোকক ভোটৰ পৰিচয় পত্ৰ কেনেদৰে পালে অতি শীঘ্ৰে এইটোৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিসকলে এই আপোনাৰ তেওঁলোকে যি সংঘটিত ঘটনা কৰিছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰু চৰকাৰী ভূমি উচ্ছেদ হ'ব লাগে আমাৰ প্ৰথম দাবী আৰু দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতত এনে ধৰণৰ ঘটনা হয় যদি অসম জাতীয়বাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সংগঠন আৰু দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমে কোনো কাৰণত বহি নাথাকে স্পষ্ট আমাৰ সংবাদ মেলত